салом дӯстони азиз, дарси фотошоп бо забони тоҷикӣ зина ба зина инак дар дарси ҳаштум омадем. Умедворам ки дарсҳои гузаштаро такрор кардед ва хеле омӯхтед. Дарси ҳаштум чӣ мешавад? Мақсад як объектро дидед ва фонаш гуногун ранг аст, хеле қин аст ӯро ҷудо кардан. Фарқ надорад одам аст, мошин аст, дарахт аст, хона аст, ҳамаи ҳаминро мо ҳозир дар ду вариант ҷудо мекунем ва мегирем. Кадомеш ки ба шумо қулай аст, бо ҳамон кор мекунед. Масалан, объектро мегирем, фони гуногунро нест мекунем ва ягон фони дигар мемонем. Беҳад дасти ҷолиб мешавад, ҳатман такрор кунед. Агар савол ба миён омад, ҳатман зери ин навор силкаи телеграм аст, саволро диҳед, 1 минута ё ки 1 минута дарҳол дарс мекунам, дарҳол ба шумо дар телеграм мепартоям. Ба шумо муваффақият, инак меравем. Инак дӯстони азиз, шурӯъ мекунем дарсамонро. Медорем фотошопро аввал мекушоем. дарсҳои гузаштаро ҳатман такрор кунед дӯстони азиз, ки ин дар 15 дарс бовар кунед профессионал мешавед. Инак вақте ки фотошопи мо кушода шуд, ҳай мо чӣ кор мекунем? Метавонем мақсад открит кунем ягон фон. Ман ба шумо инҷо гирифтам. Ҳатман аз якум вариант аст шурӯъ мекунем, чӣ тавр мо объектро аз фон ҷудо мекунем. Беҳад хуб ва ягон нуқсон намешавад. Такрор кунед. Меравем куҷо? Загрузки ман инҷа гирифтаам ва телеграме дар он хаеч гап не. Дар инҷо мо по дата мемонем, сарти равад группа дата. Мо асос аз анамин дарахт шурӯъ мекунем. Якум дарахтро кушода мекунем ва мебинем. Инро қат кунем ба мо ғам натиҳад. Нигоҳ кунед. Анамин хеле чихел қин аст гирифтан, бале? Умедворам ки ҳозир бо ҳамроҳи шумо оли инро мегирем ва фонашро дигар мекунем. Нигоҳ кунед. Якум шурӯъ мекунем. Дидед мо аз ин тараф хеле окошкаи слой дорем. Мекушоем камтар. Аввал копия мекунем. Метавонем Ctrl J кунем ва метавонем инем поён барем. Инро анахел ду копия кунем. Вале ҳозир Ctrl J мекунем. Ctrl J. ҳатман бубинед ки инҷа бо забони англисӣ бошад. баъзе чизо мешавад англисӣ ва баъзеаш намешавад. Барои ҳамон англисӣ монед беҳад хуб мешавад. Ctrl J. Ана кушодем, як слои дигар добавит кардем ва инро мо чашмакро зер мекунем, нест мекунем. Ин фон ба мон лозим нест. Ана кун боло ин зер мекунем, хай камтар калон мекунем ки ба шумо намоён бошад. Нигоҳ кунед. Гирифтем большой. Ана калон мекунем, ин хеле хуб мешавад. Инак шурӯъ мекунем. Вақте ки мо мехоҳем фонро, яъне ки ҷудо кунем, дарахтро отдельно ҷудо кунем, нигоҳ кунед. Слои копия кардагимон, яъне ки слои як фон не, слойро дар анамин ҷои холигӣ дубор зер мекунем, ба мо анамин стил слоя пайдо мешавад. Ва нигоҳ кунед. Дар инҷо ба мо фақат як чиз лозим мешавад. Анаминро дидед, анамин дутта палзунокҳо ба мо лозим мешавад ва нигоҳ кунед. Анамин боло ин обши рангҳо мешавад, яъне ки анако ба мо инҷа фон чӣ бисёртар аст, яъне ки фони кабуд. Ки мо инро анамин дарахтро ҷудо кунем, фони кабуд дорем, сафед акун фон худаш мешавад. Ин ягон ин сафеда аҳамият натиҳед. Яъне ки инҷа мегӯем красный, зелёный, синий, яъне ки синий зер мекунем. Синий зер мекунем. Анаку нигоҳ кунед дӯстон, ҷои асосӣ дар куҷо сар мешавад. Инро камтар пештар мекунем ва мебинем. Инро палзуноки якумро мекашем, мебарем. Нигоҳ кунед чӣ тавр мешавад. Дидед, анам хел ҳама кабутӣ ҳаракат мекунем ки бо бисёри баъд перебор накунем, ки инҷоям баъзе нигоҳ кунед вақти кабуд мекунем ин хел мешавад. Барои мо ҳамина аҳамиятиет. Мебарем анин хел то маъқули худамон. Анам хел мондем. Бале? Анаку нигоҳ кунед. Вақте ки мо алтро зер мекунем, болои анамин палзунока нигоҳ кунед, инҷа ду тарафа, якта аз ин тараф дорад, якта аз ин тараф дорад. Ина нигоҳ кунед. Алтро зер мекунем, як бор ина зер мекунем, ҷудо мешавад. Ин тарафи ин тараф мекашем. Барои чӣ? Ин камтар гуфтем ку F6 мо кор карда будем, камтар хиратар мекунад. Масалан, анаминҷаро бинед. Дидед? Хиратар мекунад. Ин хеле ранги қайчи буридагӣ намекунад. Фаҳмидед? Ана камтар хиратар ки кард, ба мо ҳамин қадар лозим аст. Ва нигоҳ мекунем бо як бор дигар ки дӯстони азиз, ана хеле перебор накунем инро, ки ана хеле ҳамаш ҷазир шавад. Гирифтем. Дидед, вақте ки ина истифода мекунем, бо он тараф мебиёд. Барои ҳамон инам перебор кардан лозим нест. тамом. Дидем ки ба мо қулай, яъне ки маъқул аст. Маъқул аст. хеле хуб гирифтем. окейро зер мекунем. окей зер кардем, дӯстони азиз, чӣ мешавад? барои чӣ инҷа ҳозир ба мо анем хеле фони сеткагӣ нишон надодааст. Барои он ки
мо ози бояд инро ба smart объект гузаронем, яъне ки zellat smart объект агар кунем инҷа баъд ин пайдо мешавад. Барои мо ҳозина мекунем. ҳозир мо болои ин хеле кор мекунем. Ва нигоҳ кунед, кам контрол агар L кунем, контрол L, нигоҳ кунед, ин тарафҳо ҳолиам дорад ва болоям аҳамиятиет. Болҳо дорад, масалан ҳозир мо гирем ин тарафа ин кашем, дидед ҳолиам кам дорад, вале ин гӯем ба чашм намоён нест. ҳеҷ гап не. Инро ҳам мо ҳозир масъалаашро мебинем. Контрол L, камакак инстинтар мекашем, камакак чамнитар мекунем, камакак, ҳеҷ гап не. Окей, дидед контрол L мекунем як бори дигар, бинед хеле нест шуду, вале дар чашм тамоман намоён нест. Накун ҳозир мо инро мегирем, як акси дигар доштам инҷа, ҳозир ина мегирем, дар инҷо ҳозир мемонем. Дар инҷо аст, дар инҷо хай кадомеш ки маъқул бошад, шумо худатон багиред. Гирифтем, фонро мекашем, инҷа сар метиҳем. ин ба мо дигар лозим нест. нигоҳ кунед, инро мегирем, хел мекашем. ин галочкаро мемонем ки яхе вақт гум мешавад, ин галочка инҷа боло мегиред, стрелкаро мегиред, ин галочкаро мемонед. Тамом. Калонтар кунем, якта пеш мекунем ва нигоҳ кунед. дубор зер мекунем, окей, ва ин фоне ки мо ҳозир ҷудо кардем аз боло мемонем. Дидед дӯстони азиз, ин хеле шуд. Дарахтро мо гирифтем, хеле хуб ва олӣ. Ва аку ин фонро мо калонтар мекунему, аку ана хел мебиёрем, ҷо ба ҷо мекунем дӯстони азиз. дидед мо ҳам хеле хуб гирифтем ин фондро ва камакак инҷа мемонад ки инро аҳамият надиҳед дӯстони азиз. Инро ҳам метонем просто чикор кунем. Инҷа медорем, инро мегирем, прямоугольник дар фон мемонем. Мо чикор мекунем? Мо мегирем, он тарафҳо аҳамият наметиҳем, гуфтем ку. Enter зер мекунем, делет. бо зер мекунем, яъне ки он тараф ба мо лишни лозим набуд ку дӯстони азиз. ин тарафҳоя мо мегирем, enter, делет. Тамом. ана дигар ҳеҷ чӣ намонд. хай ручной мегирем. Инак ва бо ҳамроҳи ин кор мекунем хай камтар. Агар хоҳем, нахоҳем, ҳеҷ гап не, 100% лозим чомнитар. Барои чи ина қафо хеле мешавад? Барои ки ин оли smart объект кадагине. мо чӣ кор мекунем? Боложиба зер мекунем, сделать smart объект. ана тамом. дигар ин дарахти мо шуд. дигар чӣ ранге ки кунем, дигар ба мо фақат дарахти холӣ мешавад. фаҳмидед? Контрол L мекунем, камакак чомнитар мекунем ки ин тараф зеро бояд чомни бошад. ана хел. окей. дидед чӣ хел зебо ва хушрӯ гирифтем дӯстони азиз ҳар як даруни кабутиро. ин якум вариант буд дӯстони азиз, чӣ тавр мо фони қинро ва дарахтам қин буд гирифтан, якум вариант гирифтем. инак дар дуюм вариант медароем. дуюм вариантро ҳозир ба шумо нишон медиҳам, ҳатман такрор кунед. Тамом. ин ба мо хай тамом, слойҳоро мечаспонем, окей, ва сохранить мекунем. Сохранить как? Рабочий стол, фото. хай ҳамин акс сохранить мекунем. нигоҳ кунед. агар ин хел бошад, сифат чӣ хел безеб аст. накоз максимал мекунем. камтар хушрӯтар шуд. ами 12 мемонем, сохранить мекунем. дуюм дӯстони азиз, открит мекунем. загрузки. ин фони духтаракро дидед? ин фони духтаракро чӣ хел мо бигирем, вале инам қин аст. барои чӣ? барои ки ин тарафи мӯҳоро бинед, хеле инро қин мешавад гирифтан. инак ҳозир бо ҳамроҳи шумо мегузарем. нигоҳ кунед. мо варианти якум доштем аз ин тараф. анакун дуюм вариант. мо мегирем, филтр медорем. вақте однотонни фон аст, вале мӯҳо дар даруни фон, яъне ки омехта шудаанд. инак филтр не, виделение. яъне ки виделение чӣ? диапазон, яъне ки цветовой диапазон. окей мекунем. нигоҳ кунед, ба мо як акно пайдо мешавад. ва аҳамияти инҷа пипетка дорад. якум пипетка, яъне ки рангро аввал интихоб мекунем. дидед болои акс мебарем, дарҳол ба мо акс нишон метиҳад. яъне ки мо бояд ду намуди ҳамин рангро бигирем. якта тёмни, якта яркитар. яъне ки мо аз инҷа мегирем. инро дидед? ин тарафа хел, ин сафедист.
اینجا اینا گرفت. اکو ما میتونیم یک دیگر پیپت کارو بمونیم و بگیریم. یعنی که دویم دیاپازون. انا دیدید خیلی خوب گرفت. یعنی که این طرف دیگر با ما لازم نیست. ما میتونیم منو خیلی بجود کنیم. وقتی که گرفتیم با نگاه کنید با میتونیم اینتنسیو نیتر یعنی که با خوبتر از اینجا گیریم. یعنی که پری بور نمیکنیم دوستانی عزیز. اوکی. اناکو ما همه رنگ ها رو یعنی که انتخاب کردیم. یعنی که روزوی بودن روزوی و کمتر سرخ. و نگاه کنید این هم همینجا روزوی دارد سرخ دارد. برای همین رنگ هم این فونکسیای ما رنگ رو که انتخاب کردیم روزوی سرخ اینو هم همینو هم گرفت. برای همون قدر دوستان عزیز ما می‌داریم از همین اینسترومنت رو میگیریم. یعنی که اینسترومنت پری اما اوگولنی لاسو رو میگیریم و نگاه کنید ما این طرف یعنی که آلت رو زیر میکنیم. نگاه کنید مینوس پیدا میشود. اگر شیفت رو زیر کنیم پلوس پیدا میشه. برای ما آلت رو زیر میکنیم و گرد انمی حرکت میکنیم نمیبرایم ده. یعنی که وقتی که اومدید یه چی رو زیر نمیکنیم یعنی که پرابل رو زیر میکنیم بعد میشکه رو توب میتیم که جای لازمی ببرد با ما. اینو خیلی میرویم. مقصد چی؟ ما هم درونی که همینجا ویدیلینیا کردگی همینای همش رو میگیریم. دیدید؟ انا تمام. درون چیزی که داشت درون رو دیگر نمیرسد و اون چیزی که در بیرون است بیرون رو رسید. اکو با ما اینم لازم نمیتونیم اینم اکو گیریم. یعنی که با چی؟ با волшебный палочка. یعنی که alt نه نبرد shift. این طرف هم همچنین shift. انا دوستان عزیز دویم کاری که ما میکنیم این چیز shift F6. یعنی که اگر روز ما گیریم یعنی خیلی تیز میگیریم رنگ قیچی در نظر داشته باشید. من گفته بودم این رو در سوی گذشته. Shift F6 زیر میکنیم. اینجا اگر صورت صفتش نقص باشد خیلی بسیار تر میمونیم. با ما 4 بس است. این رو زیر میکنیم. دیدید چه شد؟ این خیلی بود. این خیلی شد. یعنی که خیره تر گرفته میرود. اینا وقتی ما این رو گرفتیم ویدیلیت کرد یگان جایی که ما با لازم نیست اون رو نگرفته است. چیکار میکنیم؟ بالای همین عکس دیدید دوستان عزیز دو بار زیر میکنیم همین اکنون میبرد. یعنی نوی سلای اوکی زیر میکنیم و چیکار میکنیم؟ دیلیت یعنی که کنوکای دیلیت رو زیر میکنیم. دیدید دوستان عزیز اینم برای قین فون ها رو گرفتن بود. یعنی که ادناتونی یعنی که این جای قین های ما چیکار میکنیم؟ با یک بار دیگه دیلیت زیر میکنیم. تمام. اینک دیلیت که زیر کردیم اتمی نمیکنیم. یعنی که میتونیم جای خالگی با زیر کنیم. تمام گرفتیم. اکو ما چخیل اینا میسنجیم که چخیل ما خوش رو گرفتیم دوستانی عزیز. این طرف میکنیم در جای خالگی دو بار زیر میکنیم یک فون انتخاب میکنیم اوکی میکنیم. اوکی که کردیم در اینجا گشوده میشه. سلکتر رو میگیریم این رو میگیریم جدا میکنیم و این رو میکشیم بالای این رو که گرفتیم در یک طرف میمونیم و میکشیم تا آخر رو. یعنی که میتونیم اینجا زیر کنیم میتونیم اینتر زیر کنیم. تمام. برای چی با ما نمایان نشد این عکس؟ برای که این رو باید ما بالا کنیم یا که این رو پایین میکنیم فرق ندارد. انا میبینیم که چطور ما زیبا گرفتیم این رو. نگاه کنید کم کم اینجاها مونده است. بله انا ما باید چیکار کنیم؟ ما یک اینسترومنت دیگه داریم. زود این رو میگیریم یعنی که اینجا میداریم اینجا اینسترومنت گوبکا میداریم و گیرگیری انمین ما کم کم میرویم دوستانی عزیز. دیدید کم کم همین رنگ همین رو ما چیکار میکنیم؟ هم خیل رنگ روزویگیش هم میگیریم. باز با اینم با شما یک خیلی دو واریانت آسان شد برای شما. ولی واریانت های دیگه هستند که ویا دوستان عزیز خیلی قینند. ویا رو بعد با دپلنی تیلی درس های فتوشاپ میگذاریم. نه انا دوستان عزیز دیدید خیلی خوبتر شد و نگاه کنید زیبا شد. ما میگیریم خیلی تمام دیگر هیچی لازم نیست. برای چی این طرف مونده است. این طرف هم ما چیکار میکنیم؟ با همین مگنیت رو میگیریم نخیل میکنیم این رو زیر میکنیم فون با موندگی دیلی زیر میکنیم با همین تمام. این شد فونی ما دخترک توقع. دیگر میتونیم چی خیلی که فون خواهیم همون قدر همون فون رو میمونیم. دیدید اکو ما از همه وزبین از با کار کردیم. دیدید دوستان یعنی که چومنی در چومنی لوبوی نقصان یعنی که وای میشود.
лубои нуқсонро мебинед. барои мо ягон фони агар равшантар бошад ози рабочий стол медароем, фото медароем ва масалан гирем бир як фони ин хеле сурх мегирем. открыть, окей. ина ин тараф мекунем, мекашем, қафо мебардоем. ин ба мо дигар лозим нест. ина дидед дӯстон, дар ин хеле фонҳои бо ярки, яъне ки мо қин буд, яъне ки ин фони сиёҳда хеле чотка гирифтем, баъд дигар фонҳо дига ягон ташвиш накашед. ин хел меистад. барои ҳамон дӯстони азиз, ин дарси объектро гирифтан аз фонҳои қин буд ва фон мондан. мо аз ҳама қинтараш ба яъне ки кор кардем ба фони сиёҳ ки бубинем ки чӣ нуқсонҳоро мо гирифтем. ҳатман обуна шавед, зангуларо зер кунед ки то дарсҳое ки нав мебарояд аз даст надиҳед. метавонед ин наворҳоро ба ҷиянҳо, ба наздиконатон тавсия бидиҳед. ҳатман ин фотошоп як касби дигари шумо мешавад. ба шумо муваффақият то дарсҳои оянда.